I veliki pozdrav, mi smo na kanalu Dana Catchin i mi ćemo ljudi danas da snimamo po igricu Brawl Stars. Nismo bili ljudi odavno u igrici, ali evo sad će biti video po igricu. I ajmo mi da poigramo, šta da radimo. Imamo nešto free, ali to ne znam, mislim da nisu star rapove, ali da. Imamo ovo nešto. Ok. Evo imamo 5 kredita, vaja. Zamver. Vaja, neka tako ćemo iskupiti tih 3.800.000. Znači, ajmo ljudi sa nešto da radimo. Ajde, ima ovdje. Treba li ljudi tvara star dropove, a ne? Nema ni star dropova, znate ono, bio uvijek star drop, ono. Ok, i ajmo mi sad ljudi da pobjedimo jednu rundu, da možemo otvoriti ova 2 star dropa. Angelska. I da. I ko je čekao Brawl Stars, nek stavi like. I ajmo ljudi sada da probamo pobijediti. Eno Enger, Zabogovo. A on može skočiti na mene. To će bit će loše. Imamo ovu kuticu, to je dobro. Ne ljudi. Brzo, skač! Ljudi, nije fair, i to 10. mjesto, jel? Da. Dobro, uzet ćemo nekog drugog brawlera. Nećemo Sandy. Sandy je preslaba, ja mislim, jer mi je jedan level. Uzet ću kontakte. I ljudi, uđite u klub tih malih zečeva, da je tim najjači i uđite. I bacite 5 lajkova ako hoćete da ja češće snimam po igricu Brawl Stars. I pišite ljudi komentari, što ne pišete? Znači, da. Sad ćemo mi ovoga rasturti, ali ovaj će nas pobjediti. Ne. Malo helpa i on ima malo. Ne. Dobro je, ljudi, dobro je. Dobro je, za sada je dobro. Za sada je dobro. Eno, Nani. Nani je opasan, brawler. Nani je opasan. On je opasan. To ne malo, neki baš dosta. Brzo trčkaraj. To dobro je. Ja mislim da će ovaj moći pokupiti ove kristale, kontate ljudi. Ali ne može. Ajde Frank. To je dobar brawler. Meni je on skoro omiljen. Ali nije. Dobro skida health. To je dobro. Ne, ajde. Pobjeda je. 100% moja pobjeda. Nema šans da on pobjedi. Ima. Ne. Gdje je on? Ne. Druga mjesta, ja mislim da ćemo dobiti. Ću ja dobiti star dropove one? Ili neću?
Hoću. Ljudi, ovdje trebamo da kliknemo i zadržnimo. Ajde, bacite ljudi, like, subscribe, pišite komentare da će se ovo zadržati. Ja volim da se zadrži. Dobro, ovo su možda, da, coinci. Ljudi! Ovo su blingovi. Nije. Ok, ajmo mi ljudi da se prebacimo na drugi account. Idemo, prebacivanje na drugi account. Imam ljudi 2 Supercella. Ok. Sada ćemo i na ovome također poigrati. Nadamo se pobjediti. Imam i ovdje. Imamo sad ovdje demonske ove uzeti. Uzeo sam ih. Imamo ljudi nešto ovdje. Ništa ovdje imamo. Ajde, očitaj se. Ljudi, što neće očitati se? Imamo 100 kredita za Emzi. Dobro. Imamo Star Drop. To mi ljudi volimo. Rare. Ok, nema sreće. Ima nešto free, to je opet ona glupost. Čim vidim da ovdje ima free, to mene već ok, ajmo mi ovdje uzeti nekog boljeg brawlera, na primjer ovaj. Ok, tako da igramo još jedno solo showdown. Sad ćemo mi ovo da pobjedimo za sekundu da pobjedimo, ljudi. A može ćemo izgubiti. Koliko ovaj malo health skida. Ovaj malo žalog. Evo. I ta još jedna raketa. Ne. Malo health ovaj ima. 3 nešto. Dok Frank ima i trilion. Nema baš 3. Ne približuj se. Mam raketu. Neku. Dobro, mi imamo sad ovih 5. Ajde. Ne. S one strane me napadaju. Gdje je tu fair? Nima fair. S svih strana me napadaju. Nije to fair, čovječ. Dobar. Dobar. Ovdje se malo botovi igraju. A dobro, mi ćemo i njih pobijediti. Ako ne izgubimo. Ovo je prejaki igrač. To je legendarni, ja mislim. Izgubio sam, izgleda. Pobjedio prvo mjesto, ljudi. Prvo mjesto, ljudi. To je dobra stvar. Sad ćemo otvoriti 2 demonska star dropa. Ovaj brz. Ko lokomotiva. Me treba ko puš. I ovaj ko lokomotiva. Ok. Mi imamo ovdje. Ok, ovdje mi imamo star drop koji još jedna pobjeda ćemo osvojiti. Ajde mi malo, ako ćete iskreno, poigramo ovaj novi event. Ovaj. Ja ću ljudi za 23 sat otvor 13 star dropova. To je veoma dosta za mene, ljudi. Ajde možemo neki novi brawler. Koji bi uzeli? Evo Riku ćemo. Što? Kako skinovi imaju? Sve skupo. A ovaj skin najbolji bi bio. A ja nemam dovoljno.
Ok, ajmo početi igrati da budemo ljudi prvo mjesto. Rank onaj prvi. Meni je on sad 6, a moramo da budemo prvi. I zapratite me. I pišite što god želite. Jel će ovaj ljudi igrat ovaj dole? Ne, hoće. Bog me hoće igrati. Ok. Ovo koliko gemova. Brzo pokupi. Ne, ljudi. Pa mi smo pobjedili. Fazonu ja izgubio i ono na kraju pobjedio. Iđe veze, ali dobro. Mi smo ljudi 4. rank. To idemo. Ok, znači mi... Koliko ovaj? 5. Ok, mi sad, na primjer, još nekoliko puta pobjedimo. Mi ćemo biti ljudi prvo mjesto. Hajmo mi to brzinski da dođemo. Ja tako ljudi, tako je. I ljudi, očitava nam se. Eno već igraju, pa igram ljudi. Ok, eno ima i tamo. Eno Emzi vidimo. Hoću i pokuti ovo. Ne. Idem njima pomagat. Ajde. To. Nema nikoga, ali tako je. Ajde, ja nisam ovo pokupio. Zato sam ovo pobjedio. Evo loptice lete na mene. Kakvi su to loptice, ne znam ljudi. Ok, mi smo 4. rank. Ljudi, ja volim prvi rank da budem, jer ćemo doti 1.000.000 star dropova. Dobro, šalim se, nije 1.000.000, ali možda je preko 5 sigurno. Preko 1. Sad ćemo mi ljudi, ako pobjedimo, da otvorimo još star dropove. Nešto je vidjelo ono za event kao. Ja ne znam što mi ne žele isto pokupiti. Ove kristale. Evo ljudi. Eno, 3. Ne, barili je opasan za mene. A ne, beži ti na majku. Koliko raketom. 5, 4, 2, 1, 0. Napokon i ja ušu u igru. Čekaj ide mene. Gdje su oni? Ja mislim da su oni ovdje. Nisu. Pa gde? No i tamo. Ring! Koliko? Daj. Pobjeda, ljudi! Pobjeda je naša. Jeste? Ajde. Što nije se zadržao? Ljudi, sad ću tvrt sa lijevom rukom. Ljudi! Ovo je blingovi. Je slijepa! Vide kako dobra. Ok, sad hajmo mi. Nisu 4. rank, ali volio bi da budemo prvi ljudi. Zar to nije predobro da budemo prvi rank, a ne 4. Ja volio prvi. Mi rasturamo ovu igricu. Ima i tamo. Ok.
Ok, ljudi. Evo Rosa, to ćemo mi laganica. Pa, ja sam rekao laganica. Ovo je Colt već otežan brawler. To je već neki dobri. Ako ćemo, dobro. Nema nikog gore. Eno ima neki dole. O, vidi. Ok. Nekog sam ubio. Dobar. Mislio pošunjati se. Ali nije uspjelo. Mi ljudi imamo 20 skoro ovih. Imamo 19. Da. Ovo to je ljudi puno. Ali ćemo sad ima 20. Da, imamo ljudi 20. I još jedna runda. I naša. To je ljudi super. I još smo ljudi 4. rank. Kako to? A ček koliko treba? Mi imamo 8 pobjeda. Mi smo 4. rank. Prvi ljudi! Čestitam ja sam sebi. Vidite, prvi rank. Dobit ću sljedeći put. Koliko 20 startupova. To će biti ljudi sjajno. Ako dobijem, ali ako ne dobijem, bit će loše. A sad ćemo poigrati još jednu rundu. Tako je. I sad kad ova runda bude izgubljena. Pa to baš čudno bilo. I ko je u našem timu? No dobro, nije loše. Boj 8 bit. 8 bit je dobar brawler. I bom. Ajde brzo. Ok, mogu bi izgubiti, ali Fang, kako ide Fang? Kupite ove kristale, to je dobro, i meni je dobro. Najviše ima healtha on, ali ću najprije izgubiti. Ok, neće njega. Ja njega pratim. Ok, on stavio ove bombice, ali ovdje nema nikog. Opa! Tako je. I pobjeda je naša. Vidite ljudi, jeste vidjeli ono kako se neko zove? Sad ćete vidjeti kako se neki zove. Daniel. Šta je ovo? Svi Danieli. I mi imamo prvo mjesto. To je 9. Nemamo šansu da nas niko prestigne. Ok. Ajde mi nešto još poigramo. Da uzmem mojih 5 kredita, neću pomiješati. Ali tako je. Ali što to što nismo nikog brawlera danas u ovom epizodi dobri? Pazi što sam rekao epizodi. Ok, mi da ove dva još, znači još 2 runde da pobjedimo. I to će biti to ljudi. Možda ćemo još nešto poigrati. Jer nama je potrebni novi brawleri. Ja želim na ovom akauntu dobijem Leona. Ja na ovom akauntu imam Leona, Draco i Sandy. Ja mogu ovdje da dobijem Leona. Čovjek prejako igra. Ajde, to tako je. Ajde, nadam se ljudi da će se meni zvuk upisati. Jer neka zna da mi se ne upiše zvuk, da mi se ne začuva. Tako da ću to video nekačio džaba. Eno Frank, ljudi, Frank.
Ajde sam ovako. Ajde, tako je. Idemo. I sam ovako, ring. Easy pobjeda. Easy pobjeda. Okej, mi smo pobjedili. Ja sad ćemo mi ljudi ove misije skoro dobiti. O, imamo novi star drop, ljudi. Čestitam. I ja imam da vidim. A nek pane već, da nisam odavno vidio. Superer. 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 Da ću blingovi. A ne, coinci. Ali dobro, nije to loše. Tako, tako. Jer ovdje imam 15.000 coincov. A na drugom akantu ima možda 50.000. Da, ljudi. A, bit će ovo teško. I ljudi, bacite like ako igrate Brawl Stars. I bacite like ako ste došli do ovog dijela videa. Jer mi još nismo izgubili. Evo. Be, ovo je baš opa. Ne, ali što? Ne. Ljudi, ovo kao između dvije vatre. Kad igraš ono loptu izbjegavaš, moraš pobjeći. Opa. Oh, hej, blizu. Ljudi, kako blizu. Prvi pogodak. To, idemo. Ni taj bog me opasan. On je za mene. Kako me zezne. Znači, sakri to da vi čutite. On će 100% doći. Znači, vidite ove gemove. Nema ga. Gdje je on? Gdje se sakrio? Evo ga, ljudi. Pomoć. Tako je, easy pobjeda je naša. Tako je, koliko misija prešla. Imamo mi još neku. Da 2 puta. Zadržalo za nismo ligovi. A ne, dobro. Ovo je prebrzo, čovječe. I dobit ćemo novu. A to je... Vjerovatno dobro. Ne znam, ljudi, vi znate. Ajme mi još ljudi da 2-3 runde pobjedimo. Da prijeđemo misije. Ili tako? No, ovdje sta drop, ja mislim da ima. Prvo ćemo pokupiti ovo. Ajme ljudi, stari drop. Ajde. Trepno nam. A što je nam dao super? Ja želim legendarni ili mitik. Mitik još maka legendarni. To još zamislite da dobijem legendarni brawler. Legendarni star drop, legendarni brawler Leon. Ala. Ja igram ono već. Ja mislim šelit ću me sad uspjeti, ali nije. Easy. Eno onoga. Ovo je veoma jak. Ne, ovaj spaša. Ljudi, ovo nije fair. Ovo sam zaprešen. Ok,
Mi ćemo ljudi još 3 puta da pobjedimo i gotovo. Pa ću možda otvoriti neki legendarni star drop, pa možda i neću. Zavisi, zavisi. Ima tamo neki brawler, to je bunjaga laganica. U stvari ne bi dobila laganica. Ne, ajde. Ok, ovo smo laganicu. Vidi. I njega smo laganica. Ok, i ljudi užite u tim malih zečeva. To je najjači tim. Ima ovdje ljudi. I bacite like. Pišite ljudi komentare. Da, ljudi, pišite u komentare. Imam samo 3, evo. Molim ljudi, ništa na radio pobjedio. To se meni ljudi sviđa. Evo ima još jedna. Da pobjedim još jednu rundu i to je to za danas. A vi ljudi, obavezno igrajte Brawl Stars. Jer ako budete ga igrali, dobit ćete nove brawlere. Ja sam ga igrao, dobio Sandy. I radilo je. Okej, sad ćemo mi... Ne. Evo prima prejak za mene. To moram da kažem. Ide. To, tako je. Ne, Berli, kako se zove ovaj? Nemam pojma. Ono nije nešto, nekako baš veoma. Dobar, jer ga ja za sekundu. Karol baš je prejak igrač. To je baš stvarno prejak. Ko njega igra? Bea. Emzi je prejak igrač. Kad taj sprej ovako frkne, prejako je. A mi ćemo dobiti 1000, jel ovi? 1000, da. I mislim da je star drop. Nisam siguran. Da, star drop. Ajde ljudi, sada mora da mi padne barem mitik. Barem epic. Super je. Ok. A mi na ovoj zabavnoj noti završamo video. Ali obavezno ljudi, uđite u klub Ti mali zečeva. Ko bude ušao u Ti mali zečeva, on je automatski pozdravljen u sljedećem videu. A mi smo bili na kanalu Daniel Kečan. Hvala na gledanju. Bacite like, subscribe. I zvonce da ne propustite nijedno moje video, jer će oni sad češće izbacivati. Klap. I obavezno ostavi like.